imbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga cyangwa icyo twita social media mu cyongereza, ubwo ndavuga Facebook, Instagram, TikTok na WhatsApp. Izi ni imbuga nkoranyambaga ziyoboye izindi mu kugira abazigana ari benshi. Usibye Mark Zuckerberg washinze Facebook nyuma akaza kugura WhatsApp ndetse akanigarura Instagram, ubu amaze kugira miliyari 115 na miliyoni 300 z'amadolari. Ayo mafaranga ni amafaranga atabarika mu manyarwanda. Ibi bimugira umuherwe wa gatandatu mu bakize ku isi yose. Gusa izi nyungu siwe gusa zigeraho, kuko hari abo bigira ibyamamare abandi bikabagira abaherwe. Kuri uyu munsi turagaruka ku bantu 10 bakurikirwa cyane mu Rwanda, tunababwira akayabo k'amafaranga binjiza binyuriwe kuri abo ba followers cyangwa se ababakurikira. Ku mwanya wa 10 turahasanga umunyamakuru ukora ku gitangazamakuru cya Kiss FM. Muramwumva cyane mu gitondo ku 102.3 ababwira inkuru. Benshi bazi inkuru ya Mimi. Uyu nta wundi ni Sandrine Sheja Butera. Benshi barenze ku gukunda ijwi rye bajya kumukurikira ku rubuga rwa Instagram. Ubu tuvugana afite abamukurikira barenga gato 377. Ku mwanya wa 9 turasanga umushyushya rugamba MC muri Guma Guma nyinshi zitandukanye. Tuwasange TV presenter, radio presenter, ndetse yemwe akaba n'umu DJ. Uwo nta wundi ni Anita Pendo. Anita Pendo, umukobwa wirwanyeho. Uyu mama w'abana babiri, Tiran ndetse na Ryan. Uyu mugore ari mu bakobwa ndetse akaba n'abagore bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram, ahaza ku mwanya wa 9 mu byamamare 10 bikurikirwa cyane mu Rwanda. Ubu afite abamukurikirana barenga gato 381 by'abanyarwanda. Ku mwanya wa 8 tudatinze cyane haraza umusobanuzi w'amafilime. Benshi nkivuga umusobanuzi w'amafilime mwumva hagati ya Rocky ndetse na Junior Giti. Nta kwibeshya n'ubundi ni umwe muri bo, gusa benshi mushobora gutungurwa aho bamwe mu bakunda Rocky bashobora kugira ngo niwe, gusa siko bimeze, kuko Rocky ubu tuvugana afite abamukurikira bare, mu gihe mugenzi we Junior Giti, Johnny cy'imizi mirefu w'u Rwanda, akurikirwa n'abantu barenga 395 by'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Ibi bituma abona amasezerano atandukanye yo kwamamaza ibintu bitandukanye kubw'abantu benshi bamukurikira ku rubuga rwa Instagram. Dukomereje ku mwanya wa 7 turahasanga umunyarwenya, akaba umunyamakuru ndetse akaba na manager, akaba na mukuru w'umuhanzi mwamenye nka Syntex. Uwo nta wundi ni Arthur Nkusi, benshi mwamenye nka Rutura. Uyu mukomedie w'umunyamakuru akaba nawe ari mu banyarwanda bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram, aho akurikirwa n'abantu barenga 424. Tunyuranyarukira ku mwanya wa 6 aho tuhasanga icyamamare, umuhanzi ukomeye kandi ukunzwe mu Rwanda. Uyu amaze gutwara ibihembo byinshi, award zo wagira ngo niwe zitegurirwa. Uwo indirimbo agiyemo usibye kuba mega hit isige kugeza n'umusitari, ibi wabibaza Sani n'indirimbo ye Kungora na manager we Fata ku Mavuta. Ibi bituma aba umwe mu bantu bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram, aho kugeza ubu akurikirwa n'abantu bangana n'igice cya miliyoni, ndavuga 550 by'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Uyu nta wundi ni Itaha Iwacu, igitangaza Bruce Melody.
uyu amaze gusarura ndetse amaze no kuganura ku byiza bya Instagram, amaze kubona amakontra menshi amuhesha akayabo biturutse kuri uru rubuga. Ibi byaje gutuma ashinga televiziyo y'icyerekezo Isibo TV. Tuvuye kuri Bruce Melody ku mwanya wa 6, turanyarukira ku mwanya wa 5, aho tugeze mu gice cy'abahanzi b'aba diaspora. Nivuga aba diaspora benshi mwumva Meddy na The Ben, gusa kuri ubu ku mwanya wa 5 turahasanga Mugisha Benjamin, benshi muzi nka The Ben. Uyu usibye umuziki w'abanyarwanda bakunda gukurikira ibikorwa bye ku rubuga rwa Instagram, aho kuri ubu akurikirwa n'abantu 531 by'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Uyu nawe amaze kubona amakontra menshi abikesha abakunzi be bamukurikira kuri runo rubuga. Twihuse cyane, reka dukomereze ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 hari umunyarwandakazi, umuhanzi ukomeye kuva mu bihe bya kera kugeza ubu, akaba ari nawe mutegarugori wenyine wabashije kwegukana Primus Guma Guma Superstar, irushanwa rikomeye byahuzaga abahanzi b'ibyamamare mu Rwanda. Gusa bisa n'ibitangaje kubona arusha abamukurikira Mugisha Benjamin bagera hafi ku 5,000, akarusha hafi 30,000 by'abamukurikira Bruce Melody. Uyu nta wundi ni Butera Jean d'Arc, benshi mwamenye nka Knowless Butera. Uyu mumama w'abana 2 akaba umugore wa Clement Ishimwe nyiri Kina Music, akaba ari nawe producer wayo ubatunganyiriza indirimbo hafi ya zose z'abahanzi bo muri Kina Music. Uyu mubyeyi akaba akurikirwa n'ibihumbi 536 by'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga ku rubuga rwa Instagram. Dukomereje ku mwanya wa 3 twihuse. Ku mwanya wa 3 turasanga umugabo uyoboye abandi mu Rwanda ku rubuga rwa YouTube. Uyu akaba ari we munyarwanda wenyine wabashije gukora indirimbo ikuzuza 1 miliyoni mu cyumweru. Uyu akaba yarabashije kujya kuri top charts za Africa, indirimbo y'ikaba ya 8 Dusma, aho yari afatanyije na Otile Brown. Ku ma views kuri YouTube ni umwami mu Rwanda, aho nk'indirimbo ye Slowly imaze kurebwa n'abarenga 47,000,000 ku rubuga rwa YouTube. Ngabo Medar cyangwa benshi bazi nka Meddy akurikirwa n'abantu 691 by'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Ku mwanya wa 2 w'abanyarwanda bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram turasanga nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aho urubuga rwa Instagram rwe rukurikirwa n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga barenga 736,000. Nyuma yo kureba ibyamamare 9 bikurikirwa cyane mu Rwanda, tugeze ku mwanya wa 1. Ku mwanya wa 1 ibi ni urucabana Mbabazi Shadia cyangwa se benshi mwamenye nka Shadibo. Uyu nta utamuzi, yabaye kimenya bose kubera iyi mbehe Mark Zuckerberg yamufukuriye. Uyu mubyeyi w'abana 2 akaba akurikirwa n'abanyarwanda barenga 865,000 ubariyemo n'abanyamahanga. Ibi bimugira umwamikazi wa social media mu Rwanda. Ubu Instagram arayiyoboye. Ibi uretse kumugira umusitari byamugize n'umunyamafaranga.